ايه يا حبيبه يا ست الحباب يا حبيبه، ازيك؟ عامل ايه؟ عامله ايه؟ انا اشوفك في التلفزيون وبحبك قوي. والله؟ والله. ايه رايك هنطبخ سوا النهارده انا وانتي؟ ماشي. عايزين نعمل فخدتين وهعرفك بقى ايه ازاي هنتبلها، تتبيله لايه وهتوصلها في الايه والاخر هنوصل لايه. ماشي بقى، يلا بينا. اهم حاجه بقى وانت بتقطعي البصل اه. تخلي صوابعك كده عشان ما تعورش بقى. ماشي بقى. تيجي بقى نجيب الفخد ماشي. ونتبلهم. ماشي. هنجيب ايه الفخذ بقى؟ بقى. يلا بينا. بص شوف انا هعمل ايه تعملي زيي. حاضر. عشان نتبل الفخده ويبقى طعمها حلو نعمل ايه؟ نروح واخدين كده 3 خرق. ايوه، حطي بردتك كده. كل بهارات باخدها تعملي زي. اول حاجه هنعمل ايه؟ ادي حبه ملح ماشي، ماشي. حبه جنزبيل مطحون، ماشي. حبه فلفل اسود، حبه بابريكا، بابريكا بقى. بين سمنه بقى، سمنة بلدي بقى. حط كده شويه، حط كده شويه. تعالي بقى معايا نعمل ايه بقى؟ تعالي نحط الاتنين جنب بعضيهم بقى. ماشي بقى. هنعمل ايه؟ ندعكم نتبل بقى كده. بنتبل ليه بقى؟ عشان كل حاجه تخش جوه الفخده بالسمنه بالبهارات زي ما هعمل تعملي زي. ادي شويه جزر بقى اهو، ادي شويه بصل بقى. وبطاطس بقى. لا عندك واحد تاني، مفيش حد احسن من حد. انزلي ما تخافيش. هنحط الفلفل الالوان بقى. ايوه كده، يلا بقى نشتغل بقى. ماشي بقى. ايوه نحط الشوربه بقى. أيوة. بسم الله ما شاء الله. ايوه ايوه ايوه، نغطيها بقى ماشي بقى. اهو. ايوه كده بقى. هنسمي الفخده دي ايه بقى؟ حضرموت عنتر بقى. فخده حضرموت عنتر بقى. يلا بقى. يلا بقى. نروح عاملين كده بقى. بسم الله ما شاء الله. بقى اهو، خلي بالك معايا بقى. ماشي بقى. ايوه اهي. ايه رايك بقى؟ حلوه بقى. تسلم ايدك يا شيخ. تعالي بقى نعمل ايه بقى؟ المكسرات. بص بقى ادي كده شويه الكاجو. ايوه خش ما تخافيش، حط وكده. بس ايه بقى ناقصها ايه بقى؟ ناقصها ايه بقى؟ شويه كفته طرب. ما انا قلت الضرب والناس ضحكت عليا. ليه تضحك عليكي؟ هنسميه ضرب بعد كده، يا طرب يا ضرب. هنسوي كفته وضرب. بعد كده هننزل بكفته وانا هنزل بالضرب بقى. احنا هنتضرب ضرب هوبا. احلى ضرب بقى. بسم الله ما شاء الله. ايوه هنتضرب ضرب كده. الضرب بتاعنا اهو. طرب ولا ضرب؟ ضرب. ايه رايك بقى كده يا ست حبيبه؟ حلو كده. دي الكفته بتاعتنا كده. بسم الله ما شاء الله. بصي بقى يا حبيبه. اللهم صل على النبي بقى. دوقي. تسلم ايدك. تسلم ايدك انت يا شيخ. انت عارف يا حبيبي انا جيت النهارده ليه؟ ليه؟ عشان اقف معاكي واقول لك انت شاطره قوي، ما يهمكيش من اي كلام يتقال. ماشي. لازم يكون عندك ثقه في نفسك.